أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bizning endi Qurbon bayrami o'tib o'tding deb aytamiz. Kimdir endi qurbon sholdi. Hamma o'sha qurbonning tarixini sizga so'ylasi kelib bir oz qo'yan boshlandi u qurbonning tarixi. Biz endi Qur'onga qaytdik, Alloh taolaning so'zlarini. Alloh taolaning so'zlari 100% endi durust so'zlar. U bizga Qur'onni indirdi, bizning uchun turmushning programmani nechik durust etib olib borga. Shusha Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: "Va qala inni zahibun ila robbi sayahdin." Buning tarixi boshlanadi Ibrohim payg'ambardan. Ibrohim payg'ambar aytdi: "Men o'zimning Robbimga boram, ham u menga to'g'ri yo'lni ko'rsatacak. Robbi habli minas solihin." Ey Robbim, menga izil amallar qiluvchi bola bersang edi deydi. Bizga Alloh taolo Ibrohim payg'ambarni o'rnak deb ko'rsatadi. Bizga duo so'raga o'rgatadi. Ya'ni bola kerak ekan, izgi bola so'raga kerak Alloh taoladan. Ham Ibrohim payg'ambar ya Robbim, Alloh menga izgilik qiluvchi bola bersangchi deb Alloh taoladan duo so'raydi. Ya'ni bola so'rab bo'lar. Alloh taolo bolalarni da beradi. No izgi bo'larmi, yo'qmi? Bizga kerak Alloh taoladan duo so'raganda, ya Robbim, Alloh bizga izgi bola ber. Ya Robbim, Alloh bizga izgi unuqlar ber. Qo'ysalari Allohga to'binalar, qo'ysalari atiyanini hurmat etalar. Fabashsharnahu bi g'ulamin halim. Alloh taolo aytadi: "Ham biz uni sabr etuvchi bola bilan shotlantirdik" deydi. Alloh taolo Umar sabr etuvchi bolani berdi. İsmail ismini. Alloh taolo uning duosini qabul etdi. Tarix bo'yicha bilamiz, Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi, Ibrohim payg'ambarning bolasi tug'di ulkan yosh vaqtida. Bir kitobda yozilgan, Ibrohim payg'ambarga u vaqtda 87 yosh edi. O'ylab qarang, 87 yoshda bola o'zi bo'ladimi? Uning xotini da naqshu qort bo'lgan edi. Alloh taolo tilasa bo'lar. Biz ko'ramiz, ulkan yoshda bu kunda bola olib qaytib bo'lmaydi. Ammo Alloh taolaning iskarmasi, isключенияsi Ibrohim payg'ambarga aytdi, Umar Ismoil bolani Ismoilni berdi. Ikkinchi bolani berdi, Ishoq ismini berdi. Ibrohim payg'ambarning ikki bolasi bo'lar. Ismoil u da payg'ambar bo'lar. Davom etamiz Qur'oni Karimda Alloh taolo davom etib aytganasa deb aytadi: "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara." Safat surasi 102-oyatda Alloh taolo aytadi. Ol Ismoil onun bilan yiri Allohlik Ibrohim payg'ambar ishli Allohlik darajaga yetkach. Ya'ni Alloh taolo aytadi, yosh o'smir bo'lg'ach. G'olimlar aytar, menga 13 yosh bo'ladi. U Ibrohim payg'ambar aytdi: "Ey mening o'g'lim, ya bunayya." Qarabas, Alloh taolo bizga o'rata Ibrohim payg'ambarning o'rnaganda o'zimizning o'g'llarimizga endashira kerak, ya o'g'lim deb. Ya'ni umenshительно ласкательно. Motor so'zlar bilan o'zimizning bolalarimizga endashira kerak. Alloh taolo bizga o'rata nechik bolalarni da tarbiyalarga. Agarda biz o'zimizning bolalarimizga qishqirsak, oqirsak,
Ул сезне тыңламаячак, ул безне тыңламаячак. Кирәк Ибраһим пәйгамбәрнең үрнәгенә, я улым дип. Инни ара фил манами анни азбахук. Эй минем улым, дөресектә мин сине төшемдә курбан итеп чалганымны күрәм ди. Бу Коръәндә Аллаһ Тәгалә мисал безгә китерә, бу теге беренче әкият түгел бу. Бу Коръәндә аят килә, Сафат сүрәсендә 102-нче аят. Ибраһим пәйгамбәр үзенең улына әйтә, мин төшемдә күрдем, мин сине чалам дип. Бу җиңел әйбер түгел. Ибраһим пәйгамбәр бик авыр сынау килде. Аллаһ Тәгалә моны сыный, кемне ул сайлар микән, Аллаһны микән, или үзенең улы микән? Кара әле, син бу турыда нәрсә уйлыйсың? Менә үзебезнең балаларга шулай әйтеп карасак мәсәлән. Аллаһ сакласын. Аллаһ Тәгалә безгә мондый сынауны бирмәде, Ибраһим пәйгамбәргә мондый сынауны бирде. Карагыз, ничек эндәшәде, я буны, я улым дип. Ул Исмаил нәсә дип әйтте? قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ул әйтә, әй минем әтием, ул да мөрәҗәгать итә, ничек, әй әтием дип. Үзеңә әмер ителгән нәрсәне эшлә ди. 13 яшьлек бала. Бу нәрсә дигән сүз? Ибраһим пәйгамбәр үзенең улын шул хәтле нык тәрбияләгән, шул пычак астына да риза керергә икән. Безнең балаларыбызга нәрсә дип әйтсәң, ул алай тыңлый икән, любой эшне кушсан мәсәлән. Бу даже пычак астына керергә дә риза икән, шул хәтле тәрбияле бала икән, шул хәтле сабырлы бала. Һәммә Аллаһ Тәгалә теләмәде моны үтерергә. Аллаһ Тәгалә теләде, просто сынауына моңа бирде. فلما أسلم وتله للجبين وناداه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. Алар икесе Аллаһның әмерен буйсынгач, ул аны янына яткызды ди. Үзенең баласын Исмаилне яткызды, шаларга дип инде. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, без аңар эндәштек, я Ибраһим ди, өстән күктән ул тавыш ишетте. Әй Ибраһим, син төшеңне расладың. Дөресектә без изгелек кылучыларны менә шушы рәвешле беләклибез ди. Дөресектә бу ап-ачык сынау һәм бу без аны Исмаилне улук, симез корбан белән ягъни алмаштырдык ди. Аллаһ Тәгалә иҗмахтан симез сарыкны җибәрә. Ул үзенең улы урынына шушы сарыкны чала. Ягъни Ибраһим пәйгамбәргә зур сынау булды, Исмаилгә зур сынау булды. Исмаилне чалара алып барганда шайтан килде. Ул белә торды, Ибраһимга бер нәрсә эшли алмый ул вакытта. Аны бер нәрсә эшли алмый. Килә Исмаилга әйтә, син беләсеңме, сине әтием кая алып барасың ди. Ул ала да ташаталар. Ягъни бүгенге көндә хаҗ куябыз, кылабыз, ташатабыз. Бу каян килгән мондый нәрсә? Исмаилдән. Ул шайтанга ташатты. Шуң күрә бүгенге көндә хаҗ кылганда шушы яладан алып без ташатабыз икән. Шайтанга ташатабыз. Менә аның тарихы шуннан башланды икән. Аллаһ Тәгалә безнең теләми балаларыбызны чаларга, Аллаһ сакласын. Аллаһ Тәгалә тели, что без сарыкны чалдык. Әмма ул сарыкны чалу Аллаһка кирәк, ул сарык чалу ул үзебезгә кирәк икән. Ул зур бәйрәм, ни өчен дигәндә, чөнки ул мискин факирларны да синдерә торган бәйрәм. Аллаһ Тәгалә әйтә, фасолли ли раббика ванхар. Раббың ризалыгы өчен намаз укы һәм корбан чал ди. Ике әйбер бергә килә. Намаз укы ди һәм корбан чал ди. Нәрсә ул корбан? Корбанның мәгънәсе ул Аллаһка якынаю. Biz үзебезнең өлешен чыгарабыз Аллаһ ризалыгы өчен. Һәм корбан чалабыз. Корбан чалуның ваҗиб, Абу Ханифа мәзһәбе буенча ваҗиб тиешле дигән сүз. Әмма аны тарату сөннәт. Сөннәт дигән сүз ул ихтияри. Менә ислам дин буенча киңәш ителә, сөннәт буенча корбанны 3кә бүләргә. 3тән беренчен үзеңә калдырасың, 3тән беренчен мискин факирларга таратасың, 3тән беренчен ашкамы, яисә туганнаргамы күчтәнә читеп бирәсең. Әмма корбанны үзеңә дә калдыра аласың полностью. Әмма ул хупланмый дигән.
Хуплами Qurban şalana toratırışın. Biz miskin fakirlerini de sindiremiz. Biz tuğanlarını da sindiremiz. Biz oçlarla da ütkəremiz. Şundan biz Allah'a yakınayız. Onları en muhim eyber unutmaska gerek, Qurbanlı şalara gerek Allah rızalığı için. Былай гына түгел, niyet gerek Allah rızalığı için. Allah rızalığı için bulmasa Allah Qurbanı kabul etmey. Allah rızalığı için şalsa Qurbanı kabul eder inşallah. Şu Qurban beyramını bizge Allah da berdi. Biz onu bilen çiğnemiz inşallah. Şu Qurban beyramını bizge onu büyük dereceye ko'targa turishga kerak. Biz büyük dereceye yanga yolunu ko'taramiz. Onda neseler gene qo'ymaymiz, onda yolkalar qo'yamiz, bezaymiz. 8 martni büyük yaratamiz. Tug'an kunlarini yaratamiz. Ama Qurban bayramini bizning nega darajada ekan? Qurban bayramimiz yanga yil darajasida ekan bizning? Ili to'banroq ekan? Bizga kerak o'zimizni iratirga yanga yilning darajasini ustunroq qo'yarga shu Qurban bayramini. 8 martdan ustunroq qo'yarga shu Qurban bayramini. Qo'noqlarga yeriga kengash etalar shu kunlarda. Qo'noqlarni chaqirga kengash etalar shu kunlarda. Qiymoq pishiriga, balish pishiriga, yo'l etalar kengash etalar shu kunlarda. Nasam bir bayram etirga. İslam devletlerinde onu 3 gün boyu bayram etalar. Bizim bana yanga yılda 10 gün bayram etalar bitadi. Onlarda 3 gün naşvaytıp bayram etalar. Şunun için qadrli cemaat, o'zimni de ham sizni de chaqiram, o'zimizning bayramlarini üskara ko'tariga, darajasini ko'tariga o'zi bizga de, o'zimizning bolalarımızga da shu bayramlarni o'rgatirga kerak. O'zimizning bolalarımızga da shu bayramni to'g'ri chilirga kerak, onun darajasini ko'tariga kerak. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسميع الدعاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء المدينة الذين انقضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.